that Americans died for a war that seemingly had no aim. twavuga ko benshi bapfuye abanyamerika benshi bapfiriye mu ntambara ikaba intambara itari ifite byinshi ivuze sinzigera mbabarira abayobozi kubera ko benshi barapfuye nkunda iki gihugu ariko iri ni ikosa rikomeye ryakozwe. I love this country, but this was a massive mistake. Ukwezi yari ukwa 10 itariki 7 mu mwaka wa 2001 ni nyuma y'ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabweho na Al-Qaeda. Uretse n'abanyamerika nta muntu n'umwe watekeza ko hari watinyuka ikintu nk'icyo. Uyu ni George W. Bush agira ati hagomba kubaho kwihorera. Ndabumva kandi n'isi yose irabumva kandi abakoze ibi baraza kutwumva bidatinze. Ubwo yashaka kuvuga ko uwo ari we wese wagabye igitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga kubiryozwa ku kiguzi cyaricyo cyose. Iperereza n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagaragaje ko Al-Qaeda yari iyobowe na Bwana Osama bin Laden, ko ariyo yari imaze kurakaza intare. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba Afghanistan ko yatanga Osama bin Laden. Gusa Afghanistan ihakana yivuye inyuma ivuga ko itamutanga. Ubwo ari nako abatalibani basinyana amasezerano umushinga w'igihe kirekire w'intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe kingana n'imyaka 20. Ubwo Afghanistan yari igiye kwibera mu bihe by'intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa abanyamerika bagomba kuyihomberamo bidatinze. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2001 abanyamerika batangiza intambara kuri Afghanistan ku mugaragaro. Muraho neza ariko harya hari wababwiye iby'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarwanye muri Afghanistan ikaba imwe mu ntambara Amerika yarwanye igihe kirekire mu gihe kingana n'imyaka 20. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarwanaga ku butegetsi zari zimaze kwishyiriraho nyuma yo kwirukana abatalibani bakanahitana ikihebe Bwana Osama bin Laden. Muri iyi ntambara abarenga 20,000 by'abanyamerika barakomeretse, abasirikare barenga 66,000 bagwa ku rugamba. Triliyoni 2.26 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitikirira muri iyi ntambara Amerika yarwanye muri Afghanistan kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2001 kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2021. Ubwo yahikuraga mu gutsindwa n'ibihombo mu isoni nyinshi, kuko iyi ni intambara kugeza n'uyu munsi abanyamerika badashobora gusobanura icyo yamaze haba kuri bo ndetse na Afghanistan. Kandi abatalibani barwanyaga bakaba barasubiranye ubutegetsi muri Afghanistan. Kanguye ikaze aho ugiye kubwirwa buri kamwe ku ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afghanistan. Je nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyiyo ni World Today. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa. Is it a mistake? I think it is, yeah. Yego, nibyo kuko ingaruka nimbi cyane ku kigero utabyumva. Abasirikare batagira ingano barapfuye, ibihumbi by'Abanyafghanistan barishwe. Mpagaze kandi nemye ku mwanzuro wanjye. Iki nicyo gihe cyo guhagarika iyi ntambara idafite igisobanuro kuri Amerika. Kuko abatalibani nyuma yo gutsindwa urugamba muri Afghanistan batangije uburyo bushya bw'imirwanire. Ibitero bitangira kuzajya biva mu misozi ya Pakistan mu majyepfo ya Afghanistan. Osama bin Laden, umugabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga isukari kazamuka, akaba yarahanganye bikomeye n'abanyamerika imyaka myinshi, bagatangaza ko yishwe. Hashira igihe gito akongera akigaragaza mu bitangazamakuru anyomoza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayobozi bayo.
ndetse n'icyo ku itariki 11 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi 2001 yagabwe imbere ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinje Al-Qaeda yari iyobowe na Osama bin Laden ubwihita inasaba ubutegetsi bw'abatalibani muri Afghanistan gushyikiriza inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Osama bin Laden. Talibani yanze gutanga Osama bin Laden, bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangiza ibitero ku butaka bwa Afghanistan ikoresheje indege, imbunda nini kandi ziremereye ndetse n'umubare w'abasirikare batagira ingano, byose ku bufatanye n'Ubwongereza ndetse n'abagize umuryango wa NATO. Bidatinze mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi 2002 Abanyamerika nabo bari bafatanyije bahiritse abatalibani bashyiraho ubuyobozi bw'inzibacyuho bwari burangajwe imbere na Perezida Ahmad Karzai. Iyi ni guverinoma igendera ku itegeko nshinga rya Afghanistan kandi izubahiriza itegeko nshinga rya Afghanistan. Ubwo Amerika ikomeza intambara yo kurinda ubusugire ndetse n'ubutegetsi bwa Afghanistan, mu ntambara yazaniye ibyago abaturage ba Afghanistan. Benshi barahunga, abandi ariko batakaza ubuzima bwabo buri munsi. Ibihe bya nyuma by'iyi ntambara, benshi mu basesenguzi ntibahemye kugaragaza ko iyi ntambara mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagira icyo ikora itazigera irangira, kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari iri kubihomberamo. Ubwo Abanyamerika batangira gushakisha inzira n'uburyo bwo guhagarika intambara. Uyu yari Perezida Barack Obama atangaza ibyo gukura ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Afghanistan. Gusa ibi byose byakorwaga mu itsindwa rikomeye no kwirwanaho kw'Abanyamerika ngo barebe uko babyivanamo amahoro, kuko Amerika yari irimo gutsinda urugamba ku mugaragaro. Itangazamakuru mpuzamahanga ryari ririmo riratangaza byinshi kuri Afghanistan, mu gihe Amerika yari iri gushaka uburyo yava muri Afghanistan. Izi nizo nkuru zari ziri mu bitangazamakuru kuri 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2021 nibwo Perezida Joe Biden yashyize akadomo kuri iyi ntambara agira ati: ibi akaba yarabivuze nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2021. Amerika nibwo yakuye ingabo zayo za nyuma ku butaka bwa Afghanistan, ikintu kitavuzweho rumwe kuko hari ababifashe nko gutererana abaturage ba Afghanistan. Ese gutera abatalibani muri Afghanistan bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakemuye ikibazo cyangwa ahubwo byaracyongereye? Ubyumva ute? Twandikire muri comment. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Naho ubutaha, ciao.